Bechunje ke ditaba tša lelemela sepedi tša SABC thuye go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tše. We might have reached a stage where we are unable to persuade the South African Communist Party from its decision of not contesting the elections. ANC la hletše toulu mabapi le go leka go hlohloletša SACP kgahlanong le go phinkgišana la dikgetho selegae tša išago mo leka go le lengwe komiti-phetiši ya mokgatlo e tšere sephetho sa go godiša mmušo wa bosetšhaba wa botee ka go mema mekgatlo e mengwe go tšea karolo. Lekala la temo ka Western Cape le metse magakwa ge ditefišo tša diperesente tše 30 ka mmušo wa Amerika go letetše gore di thome bošegogare. The world saw their terrible condition, bones standing out in their skin, like living skeletons. Eviatar was forced to dig his own grave. This is satanic. Tona ya merero ya dinaga di šele ka Israel, Gideon Saha, o hlalošitše ditiragalo tša kgatišo ya video yeo e bontšhago mothopša a gapeletšwa ke sehlopha sa Hamas go ikepela lebitla bjalo ka tša bosathane. Betšeng Thobela ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Kgaetšedi Mphoteme. ANC la hletše toulu mabapi le go leka go hlohleletša SACP gore se phinkgišanela dikgetho tša selegae tšeo di tlago. Mokgatlo o ya go lebelela liswa sephetho sa mokgatlo woo wa makomonisi sa go phinkgišanela dikgetho go lebeletše mano le mathadinthako ao a šomišago go phinkgišanela dikgetho le go hlaola malekgotla a yona go tabeng ya mmušo wa botei wa bosetšhaba. Komiti-phetiši ya ANC e tšere sephetho sa go godiša tšeane yeo ka go bulela mekgatlo e mengwe ya dipolotiki go ba karolo. We might have reached a stage where we are unable to persuade the South African Communist Party from its decision of not contesting the elections. And we believe as the ANC that will weaken the National Democratic Revolution. It is important that, if possible, the Communist Party must understand the implications of this particular decision. On the Integrity Commission, the NEC considered the report of the Integrity Committee, and the issues have been referred to the national officials for further processing. Kgorotshekokgolo ya Gauteng ka Pretoria e kwele gore go ka se letele gore ba malapa le batswasetlhabelo ba gatako ya ditokelo nakong ya mmušo wa kgethologanyo ba fege melato ya bona go fihla ge go hweditšwe dipoelo tša khomišene yeo ya dinyakišišo ka gage ba go bile le go šunya-šunya nko ga sepolotiki melatong ya khomišene ya nnete le poelano. Se se latela morago ga gore mopresidente Cyril Ramaphosa a lebe kgorotsheko go kgopela gore kgoro e fege molato woo go ba go fihla ge khomišene ya dinyakišišo e ntšha dipoelo. Malapa le batswasetlhabelo ba thulana le seo ka mabaka a gore ba rata go bona taba e fihla mafelelong ba sa phela. Malapa a batho bao ba tlaišitšwe go nakong ya mmušo wa kgatelelo a tšwela pele gore toka e phethagale. Ba sola mmušo ka gore o paletšwe ke go hwetša tharollo kudu nakong ya khomišene ya nnete le poelano. Ba bolela gore ba na le tokelo ya gore melato yeo e rarollwe ba sa phela. The passage of time between the establishment of a commission and any ultimate action to address the applicant's needs is likely to be lengthy and one fraught with many uncertainties. And the applicants can't be expected to put their case on hold in the hope that the commission will finalize its proceedings speedily. Le ge go le bjalo, mopresidente Ramaphosa le mmušo ba nyaka go emiša taba yeo go fihlela ge lekgotla la dinyakišišo leo le rulaganyeditšwego go nyakišiša taba ye le utulla tšeo ba di hweditšego. There is a convenient way out of this, and the way out of this is to have the commission take evidence, make its findings, and all the problems that are highlighted in the papers, which is, well, that's down the road, it's another inquiry. We say, yes, all of those are true, but the point is you will then have facts placed. Facts will come to light. Botšhotšhisi bja mmušo bo thekga boipiletšo bjo. Of course, the delay is regrettable, but we take the view that
You can't have a situation where the Commission of Inquiry will be ventilating the same allegations that have been made in respect of this main application, in respect of which orders are sought based on the same allegations. Bahlankedi ba lesome ba sephodisa ba Ekurhuleni bao ba latofatšago ka bogodu nakong ya Mophuruphutu ba filwe peilo ya diranta tše 1,500 ka o tee kgorotsheko ya magistrata wa Germiston bohlabela bja Johannesburg. Sehlopha seo se bopiago ke maphodisa a masepala wa Ekurhuleni le ba sephodisa sa Afrika Borwa ka Tsakane se golegilwe se le mošomong pejana bekeng ye. A re kweng taba ye le tše dingwe tšeo di hlolego di direga dikgorotsheko tšeo di fapanego go ralala naga. Ka Gauteng kgorotsheko ya magistrata wa Germiston ga se a ganetša balatofatša ba lesome ba maphodisa a Ekurhuleni ka peili malebana le molato wa go utswa. Maphodisa a masepala wa Ekurhuleni go balwa le a setiši sa Tsakane ba golegilwe ka mošupologo ba le ka mošomong. Se se tla morago ga gore mong lebenkele a bege ka go utswa ga metsoko ya boleng bja R160 tša diranta ka Edenvale ka Ngwatobošego. Go sa le bjalo kgorotsheko ya magistrata wa Alexandra e ganeditše katiso KT Molefe kgopelo ya peili se ka ge a lebagane le ditatofatšo tše kgolo. Molefe go tee le balatofatšwa ka yena ba bararo ba golegilwe ka mosegamanyi ke sehlopha tšhomo sa dipolao tša sepolotiki malebana le polao ya Oupa John Sefoka yo a tsebjago ka DJ Sambodi le bahlankedi ka yena ba tšhireletšo ba babedi. Moemedi wa semolao wa mmušo o laeditše gore Molefe o šetše a gatakile melao ya peili le go gatelela gore ba na le bohlatse bja mogala bjo bo tšweletšago poledišano ya Molefe le balatofatšwa ka yena morago ga polao ya DJ Sambodi. Kgopelo ya peili e šuthišeditše go la 15 Phato go fana ka nako go moemedi wa semolao wa molatofatšwa. Ka Mpumalanga Barberton ba gonanela ba 24 bao e lego barafi bao ba sego molaong ba golegilwe moepong wa Sheba Gold Mine Maabane. Ba tšweletše pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Barberton Lekgono. Ba magareng ga bao ba golegilego ba 500 leselong la Operation Vala Umgodi. Ka Lusukisiki Eastern Cape tsheko e hlwile e kgatlampana ka kgorongkgolo ya tsheko ya Mthatha malebana le banna ba tshela bao ba amantšhago le polao ya batho ba 16 motsaneng wa Ngobozana ka Lusukisiki. Dihlatse tše pedi di hlwile di fana ka bohlatse. Hlatse ya mathomo e bile mmagongwana wa ba bangwe bao ba bolailego e lego Ruth King yo a thuntšitšego le go bolawa ka lewedi ngwagola. Tsheko e šuthišeditše go Labone fa go tla go bitswa hlatse ya bobedi go neelana ka bohlatse. Re sa buša re le amogela ditaba e sa le tša sepedi mo go SABC 2 le go lehae. Tona ya merero ya dinaga di šele ka Israel Gideon Saha o hlalošitše ditiragalo tša kgatišo tša video le diswantšho tšeo di lokolotšwego ke sehlopha sa Hamas bjalo ka tša bosatane mo go bontšhwago batho ba babedi bao ba swerego bothopša fao yo mongwe a laelwago go ikepela lebitla e le go ditiro tšeo di tshwetšwego ka mare ke United Nations. Saha o be a bolela seo kopanong ya lekgotla la tšhireletšo morago ga gore naga ya Israel e bitše kopano ya tšhoganetšo mabapi le go swara bothopša ga batho ba babedi ba batho ba 50 bao go bona ba 28 go dumelago gore ba hlokofetše. Batho bao ba šetšego ka Gaza ba na le matšatši a 168 ba thupilwe ke Hamas le ba Palestinian Islamic Jihad. Ka morago go lokolotšwe diswantšho tšeo di bontšhago lesogana la mengwaga 21 yo a fokolago le Rom Praslavski le Aviator David wa mengwaga 24 yo a tšweletšego nakong ye nngwe go video a epa lebitla la gagwe. This past weekend, the world witnessed the cruel starvation of Aviator David and Rom Braslavski, tortured deliberately by Hamas and Islamic Jihad. The world saw their terrible condition, bones standing out in their skin like living skeletons. Aviator was forced to dig his own grave. This is satanic. There are still fathers whose children are waiting for their return. We are all waiting for everyone's return. For us, the mission is very clear and urgent. We must save Aviator's life and the life of his friend Guy.
Mohlankedi mogolo wa ditšhabakopano o re ba lemoga mathata ao a kgotlelelwago ke malapa le meloko ya bona bao le bjale ba sa dutšego bothupša ba re ba kgopela gore ba amogele thušo ka pela. I reiterate the Secretary General's call on Hamas and other Palestinian armed groups for the immediate and unconditional release of all hostages. They must be freed now. Mokgatlo wa ditšhabakopano o re Israel e tšwela pele go thibela kimollo ya leago ka Gaza. Mohlako le tlala ke tlhoba boroko ka lefelong leo bana le batho ba bagolo ba imetšwe. Lekala la temo ka Western Cape le metse magakwa seo ka ga ditifišo tša diperesente tše 30 ka mmušo wa US tšeo go letetšego gore di thome ka letšatšing la Labone. Lekala leo le re le dirile dithomelontle tša go balla go boleng bja dimilione tše 466 tša diranta go ditšweletšo tša temo go naga ya US ngwaga la fela. Hlogopetiši ya Agri West Cape Janice Stradom o re ba tshwenywa ke gore ba ka lahlegelwa ke sekgoba mebarakeng ka ge ditifišo go di romelwa ntle tša Afrika Borwa go letetše gore di išwe godimo ka diperesente tše 30. Gome go tšotša temana yo pele re boledišana le motlatšamolaodi Pharephare go tšwa ka kgorong ya temo dipepeneneng Serage. Ba ga Serage re a lemogela ditabeng tša Sepedi mo go SABC 2 le go SABC Lehae. Ba ga Serage la rekwa go itaotše kwa re sana le mathata nyana go taba ya go boledišana le ntate Serage go tla go boledišana ka yona taba ye ya ditifišo tša US tša diperesente tše 30 gomme lebakeng le re feta ka mabenkeleng re tlo boa re tšwela pele. Petšong re sa le amogela bjale ka ge le tseba re ile ra bolela peleng gore naga ya US e thomile ka ditifišo tša dinaga tše dingwe go bala le Afrika Borwa mo ye oketšago ditifišo ka diperesente tše 30 go tloga yona bošego gare bjo gomme re tšwetša yona temana ele pele re boledišana le motlatšamolaodi Pharephare go tšwa ka kgorong ya temo dipepeneneng Serage. Ba ga Serage re a lemogela ditabeng tša Sepedi mo go SABC 2 le go SABC Lehae. Re a leboga re ka no thoma ka potšišo ya mathomo gore mohlomongwe ka gore re šaletše ka di-iri di se kae re ka re ke leano lefe la mmušo leo sanlago ke go le tšea go fokotša khuetšo ye ya diperesente tše 30 ya go hlatlošwa ga ditifišo tša Amerika go di romela ntlo tša dienywa go bala dinamone kudu go tšwa diprofenseng tšeo di tumilego ka tšweletšo ye ya dinamone go bala le province ya Limpopo. Gape tša mathomo ko thušo go leka go kwešiša gore na seemo se se tlile go ba tshwenya jwang se ile go tlhakatlhakantšha mathata a bona jwang se tlile go dira gore ba lwisa mmaraka mo tlo dira gore mathata a bona ke a makakang. Ke ka fao mokatšatona wa kgoro ya temo a beng a tlile a etetse plekeng ya nageng ya Vegas photo na tibatse go check bona ba eletša gore na ba tšweletša gore na mathata bona ke mafeng. Province ya Limpopo e tšweletša diperesente tše 40 tša dienywa tša dinamone ka nageng mola e thola bašomi ba dipolaseng ba go feta diketekete goba dikete tše 100. Ke ditšhitišo dife le tša ikonomi goba le tša leago tšeo di yago go hlola ke khuetšo ye ya ditifišo tša Amerika ya diperesente tše 30? Ka ge lelela gore dinamune o tsona di kenya dipaki di fele tše di šiwa kontle go na le dipeakanyo tše dintši tše diregago go na le batho ba e leng gore ba tshwetše gore ba šomelang gore dinamune di fele tše di fihlile le dikenya tše dingwe jale ge e le gore a ba tlhokegala ge e le gore mmaraka wa Amerika o sa le gona go ra re bašomi ba Amerika ba tlo fela ke mošomo go ra gore tše tšotlhe dipeakanyo tše di dirileng ke bašomi bona ba ra dipolase le bona ba di-packhouse go ra gore go bana le mathata ka gore a le ka tseba gore dinamone gore di feletse di fitlhile di pakiwa go ya ka mebaraka e mentšhine ka dimane tša go fapana ba manyaka tše dikgolo ba manyaka tše dinnyane ba manyaka tša magareng Amerika e nyaka tša mohuta o rileng
so ge ba tlhele ba di nyaka go raya gore go na le bothata ge di ya go ya kae tseo dinamune tseo bašomi ba bantši ba ka felela ke mošomo le sa tse go bolela ka ketelo ya lena ka Pegasfort gomme re ka bodiša rena go ile go ba le dipelaelo mabapi le go itukišetša goba go romelwa ka ntle goba boleng bja di romela ntle tšeo di ka dirišwago ka bahlankedi ba Amerika bjalo ka mabaka a go oketšwa ditifišo ya se re dirago se le batho ba ntši ba tsebe ke gore pele ga ge dinamune goba di kenywa ka moka di ka romelwa ntle bo dispekitare tša rena tša temo ya go mmušo wa bogare ba ya kwa ditšhemong baši ba lebelela gore na letlhare ga botse ba lebelela gore dikenyore ga botse ba lebelela gore ditšediso di eme ka dikgodiswantse di le ka gona ge ntse re ba checka ba lebelela gore na balemi ka moka ba komana ba dila bapile ke mo re kgone go kwetša tsona dipelaelo tša gore ba re botse gore ba belaela gore a na ba tla kgona go romela dikenyong tša bona ko ntle ka baka la taba e gal rate re le America ka fao re ileng ra kgona gore re kgone go tsena re gausi le bona re kgone go checka gore a na re ka ba thuša jwang so ke ka fao re kgone go tsea dipelaelo gale ba re boletse tsona gore ba belaela gore ge ba ka se palela ko go romela dikenyong tša bona ba ya go ba le mathata go ya le mathata a go kgona go lefela bašomi ba bona ba ya go ba le mathata a gore ba ya go dirang ka dinamune tše e leng gore di paketswe goba di beidilwe di kgobokantšhitše gore di tlo išiwa marekeng wa Amerika re ka rena mmušo o tla netefatša bjang thekgo ya industeri ye ya dienywa kudu ye ya tša dinamune go tloga go tšweletšo ya dinamune ka polaseng go ya go barekiši kudu mobileng kudu ka tlase ga matšhošetše a wa le go gona a mapheko a go fitlhelela mebaraka ya US le dinaga tše dingwe re ithutile ka bothata jo se mmušo wa bogare re šomišana le mmušo wa province re ile go se dira ke go wa nyakela mebaraka e mengwe re tsene fatshe re ba nyakela mebaraka e mengwe re boledišana dinaga tše dingwe naga ya China dinaga tša Russia dinaga tše dingwe tša bo Saudi Arabia re boledišana le tšona gore re se ka fela re bile le bothata jo ya se sebaka re pitse re botša gore ana ke mebaraka e mefeng e ka dumelang go go tšea dinamune tše e leng gore Amerika a kgone go di tšea e mongwe a mabaka re ba thuša ke gore mmušo ba sa le go ba gare ba hlahla lenaneo le le ka go ba thuša gore re tlo ba thuša gore ba ka kgona go dira ba ka dira eng ka dinamune tše di leng gore ge di ka se tlhoka mo di ka rekišwang gona mare dipoledišano tšeo di sa le gare ke gore ka le kwele president a di boletse re sa boledišana re lebelela gore na ke mo mano ga mafeng re ka goa tšeo gomme le setse le boletše ka mano a go boledišana le batšeakarolo ba bangwe go sa šetšwe naga ya US gomme motho a ka ipotša gore ke tema e feng yeo ga bjale ba kgata tema ka industering yeo ba swanelago ke go e dira go no swana le mokgatlo wa balemi Citrus Growers Association bao batla go e kgatha kudu ditherišanong tša go leka go bušetša morago go hlatloga ga ditifišo tše tša Amerika ya ge motlatšatona ma Rosemary Kapa re be re na le yena kwa lefatsheng la Tubatse re be a biditše le yena mookamedi wa Citrus Growers Association ya ba ngaka Ntshabele gore le yena a tla swarišane le rena bothata jo re bo tshwerego gore le yena a tla kgone re kopantše ditlhogo le bona ba Citrus Growers Association gore re kgone go buša rena bona ba ka thuša kae re be go lebelela dilo tša go tshwana gore ba ka dira bo juice go lebelela dilo tša gore na mebaraka e mentši se segolo se re sebeletšego gore ka nako e leng gona ge re ka elela gore re mo gare ga re mo setlholeng sa setla sa dinamune ka se sebaka mo setlhoeng re khutša gore ba re kwele bohloko mara e le gore ba nyakega gona se re ka go se dira sa rena ke gore re kgone go nyakela dinamune tša go tswa ga borena re di kry-ele mebaraka e mengwe go na le ditshepišo di reilweng re busy ya re robale re checka ba leng gore ba ka re tšeela tšona na ba ka kgona go reka gore go rialo le ka re go batšweletši ba dinamune mo lebakeng la ga bjale ba thekge ditho ba se tšhoge selo ka ge le sa le gare ka dipoledišano le ditherišano ba thekge ditho mare ba se kana ba thekga ditho ka gore dipoledišano di sa tšwela pele re ka se napela re di tsene ka lešakeng re swantse di setšo tša goroga re sa khutša gore se sengwe re se ka direga ya ke bolela ke re mmušo wa gare ba leka botse go tlhaba dikakamela ka mo bona gore na o ka diregang le gore thekgo e leng gore mmušo o ka tla ka yona mmušo ba busy re bolela ka ba rena ke thekgo ye feng e leng gore re ka tla ka yona ge e le gore re tla ba go padile gore re kgwetse re ba hweditse mebaraka mo ngwageng eo mara ngwaga o tla gona re tla ba re hweditse mebaraka thata ke bogolo ke ngwaga o re leng gona ke setla se re leng go sona gore ge re ka se hwetse maraka mmušo ba go busy re bolela ka gore na
ke eng se re ka se dira go ba thega gore ba se ba lusa mešomo batho ba šomang ko dipolaseng tseo le bona gore ba reng dipolasa gore ba se ke kgona go ba thuša gore ba se ka ba le mathata a mantši a mašeleng. Motlatšamolaodi Pharephare go tšwa ka kgorong ya Temo Ntate Dipepeneneng Serage re lebogile kudu nakong ya lena hle mo ditabeng tša rena tša Sepedi le ka moso re ba leboga ka ona mokgwa gomme re gatela pele mo go potšišo ya rena letšatši la lehono go dikgokagano tša leago re botšišitšeng gore go letetše gore koketšo ya ditefišo tša diperesente tše 30 ya diromelantle ka naga ya Amerika di ka thoma bošegogare bjona bjo gomme ra botšiša gore na maikutlo a gagwe ke afe ka ga se le gona o bona segwera sa Amerika le Afrika Borwa se tla amega bjang. Letlakaleng la Facebook go putšo phala ena gore nna ke bona e le nako ye botse ya gore dinaga tšeo di amegilego ke diperesente tše 30 ya diromelwantle di ikeme di tlogele go rapeletša Donald Trump. Jimmy Mabapa ena gore ke nako ya gore ketapele ya mmušo wa Afrika Borwa e tšwe lesolo go nyakana le bagobišani dinageng tše dingwe go lla ka Amerika mola naga di tladitše lefase ga se tharollo. Letlakaleng la X Vincent Makobe yena gore Afrika Borwa ha e tlogele kgwebišano ya yona le naga ya Amerika ka gore maikemišetšo a Donald Trump ke go bona Afrika Borwa e wele ebile go goba ka dimpa. Wa mafelelo ke Mpho Mokoena yena gore go molaleng gore Amerika e batla go bona ikonomi ya Afrika Borwa e wele Donald Trump o se hlogo e le ruri batho ba bang a baya go felelwa ke mešomo. Bjale re bona ka boripana gore mebaraka ya dishere hlole ye mebjang ge JSE tswalelwa pijana e ring ya bohlano. Ranta e matlafetše ge bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupiane ya theko ya dishere ka kakaretšo JSE yona e hlole le godimo. Theko ya dirafša e fokotše ntle fela le ya gauta. Pagešo kgašo ya rena ya ditaba e felela mo ditaba tša go sasa ka iri ya bo 7 gona mo go SABC 2 gabotse.